Ka District Animal Husbandry and Veterinary Officer West Jaintia Hills District Juai haka 4% tarik unaitung kala penlong ya ka program ajing hika ya kilai spa ngut kinong rijing ri jong ka district kom shibenta ban ajing tip ya ki halor kila jingeda ya ki jingri na ki jingpang babun jan bat banang man penne pensa ya ki jingri ya kani la penlong ha chutwaku indoor hall sport complex kom auditorium Juai. Ya ke jingelang ha kani gaski lapnya dau Dr. DI Kejam District AH and Veterinary Officer ha ke bau MLA jong ke Juai constituency uma wailat miki shila ulalong kum ukongsan layo ru ya ke jingkren lamprang shapang ki kam ri jingri dau Dr. GL Niang Subdivisional AH and Veterinary Officer Amlarem Laitu ba ke jing penlong ya ke ne ke program aji hika ya ke nongri jingri ke district kalong shibenta na ke jingraki ya ke jingdap san post nem ke jela bat ke jinyo lai lu jongkari India ke banyak pusan ne ke azadi ki amrit mahotsav kat baki arngut ki reurang ba ki bedai ru ke nongri jingri bapau ba hapo jong ke district kata uma tanli lapasam bat uma pileng do ubalong ha ke juk kapor uwa he chnong jong ke chut waku kila ai ke jingkren ha ke ne ke ski kum kalat ban ajing tiplem shakipara nongri jingri ukongsan ma waila chila haba ajing kren ulabu ye ke jingkentu ye ke nongri jingri ke district bakin long ki betre shitom ha ka kam klem da don ka jingle ran ka badon kam e ka long shwa ban shim ye ke ni ka kam ri jingri don kam ban long ki balapen tibet ye lede ka kam ri jingri ka de ka wei ne kilat kamai ha ki ni gisngi jong ke jing kedu kam kedu jam bat la da yanu jor ye ke jing yo ru ka kam ri jingri kadang kam he ban ye ki wei de ki kam sarkar ong uma wailat kumta ubu ke jingkentu ye kitra jela bakin shim ye ka kamri masi kum kalat kamai ulong ru bawat na kaliang jong ka sarkar kala persang manyara be kinong rep da ka bawan ra ye ki skim bapher hadin jong ka ni ka program balengkot kala don ka jing batai ba kambania shekinong ri jingri ka district balwan ban aji kai dakiri shampang nto chai kinong wei wan gi chini ki thau yo ki tango berkat bai ile wan gi kinong wei chi thau yo ki ne bai le oto imbe ni ukre ye gini gikam kiwa ki kre dan gini gisnem gure dep le paji tang na ginong ri mesi kende pau persen na ginong ri mesi to ki non tribal le ne gi dekha ne bai le ki bru yong i ben gi uchim ye gini gikam tane te daw le de i kwa gi ta gi nong wei mon gi chi ka thau yong i hap i uchim ukre ye ni kam bando ikam iwa kre i henry emile ke jing mentoy go he uchibon ke jing mentoy le da pai pi ni de khar yo sa che ni le da pai pi ye gi ni nong ri masi yo binar kom sa gi da sa gi te dem ter riam ni te gi sula gi wa ma go jet le ni kam ter tam khanai pi le yo pi ga lai che ke chnong gi yong pi lai che chnong yong ki man da poi bi chnong yong ki u khon yong ki udah man doktor udah man engineer sa i yung i building i wa he i kamai tane te daw em go galat kam da khana ma pilan ni man da pen tebit man da pen he pi ho la ri wi a ta liu snyang chi wan yo jing man toy em ka mu pen he pen boni ri le da ri wan ni san pau chi spa ta li hay te so yo ye ke jing toy ku skhian bat kham tam nei liang yong ka sarkar de thoi galat kuluti go pher de sedang ye ke pigari mission ko wi ne mission go he tam ko ri India khanai pi ko he tam ko ri India gigi state ko ri India ka man katte ki de duna ke jing pelut ke investment gi ne he jing to ke veterinary ne bhai le ki bru chai lai ki de chnagi ya ke jing mentoy ya ke jing em kam nei te daw sarkar nduk de go yarap yaki ki pana pelut pana pensep pana penhe pana sedang hiji ya ke business ke yong ki hendra ya ke state yong i knang wo pen chlur ye pi kam minong ri jing ri de sedang ye ke mission yo fair na do kamong ye ke piggery mission ye ke poultry mission ye ke bee mission ye ke dairy mission yo fair tane te daw ma kwao ye pi kam minong rep em ka mu chim ka buki dang sedang mut iwakut lat iwakut luti em ketika seng kedang da persang ubo wi ar telik sniang nagapor sakapor dang lai luti henry dang puai kipor dang kela kipor dang rabun nang rap em hi henry kat kamaman kate darap
dia tip kini ki besar, dia tip ki doktor, dia tip ki staf yang veterinary umi tu ubru warijingri. Lagapor skapor kati temut DM kiti kijingri kiwa dayu kat kamaman kati cigi prapau sandeli kisniang. Te kisir DM ki kati nyauspa praspa teli. Nga man kiti don hiri o arjat don kisir kisniang. Te bun jat baha kijing lai luti nagliang bersidut le ta persang lai luti por dang khien nang ye kre dang man ki khna gua ye bam nong chong hilok ta persang baha di bun bundli kisnam wi ri mesidut rei wam kot di bor ne ti dal no ya ka mesidut ta lai no ha ka jing ri ya ka sniang kesian te yo ba phi kat kam pau ka te dei pai pi sanga dang step yo binga ngapu jerot no wa pelung wa pelang wa khat wa kendup o ya kiti ki thawam thawdi kisniang ya gi wei wei bam ya kiti suke hawa dep pelum pelang hawa dep ulai luti kiti ta yo no pula chakte David wan yo pula uniform David wan ta yo khat sene ta ladman gam te le ngô yêu con rat nó trông vụ cái chính sách cái chức năng như nga của đằng lai cái por của đằng ye chỗ khi cầm cái dạy khí tập pun ba cái khí của tập persang andre cầm nu le wayo o cái rijing ri man của chỉ pun gilat kunti của penyu kam ya cái khí ya cái kre Halia yang ini, waga swine fever, waga ni ka avian flu, dadap jaga ini ha, mikhalia yang ini. Toh, ni tenuan segawin naman ko MCAM ha, paman regular vaksin to, ka disease, ni tenuan ka footpox, ka fowlpox, ni te gamara disease, ka coccidiosis ko to igisier, kamtam ki konsier, ni tenuan MCAM uwe dawai bi igisier yang iman ni por. So pengkod ada diwang. Pengkod ada diwang. Wah, ni dah. Buat kila kapuli bini dah. Kejing lain lagi yang isikat tu vaksin ni kejing ri kejing dok yang pi le iwan dawai nadong sedang. Andre, memi iwan dep itu lai. Andre ni dah mana dep happen di sak skor. Kata dah betai cibat. Dah betai gi, dah cehi. Itu dah ngah chau orang MCAM ha penting sak skor di juri dia mungkin. Ni dah em go betai di sana. Jadi itu ni belai berdoa ibu orang. Dia mi bini ni umi pi di waya jimut jimentoi pi wan. Wan pi dekat mesin go siap pia yo jimentoi pi rak segini yung sistem yang pi rak sekat senang ke tahu yang pi rak sekat society kamtam ke yang pi ni ha em pun society kan ni em ke self help group kan ni. Ya betai nang yo idea gini bah. Wam cha ke kam kut woro. Ne mesti cha ke lar kut woro kan yo hal dak masak. Henry ke limit ini to les pa ha cha.